Shimimana mutima wanje we shimimana wakubatuye shimimana uwe rudahemuka ariko igejwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyira ndi umwana w'ihoraho. Muraho neza, ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Ku bantu batanzi amazina nitwa Umutoni wa se Elizabeth, ibindi Imana iduhana umugisha. Ndabaramukije cyane ku batuye ku migabane itandukanye y'isi, abari hirya no hino, abari burasirazuba, abari burengerazuba, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari mu bihugu bigari, mwese mbahaye yambu mukomeze kugubwa neza. Ndihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye, abarwajije, abapfushije, we wabuze umuntu wakundaga, wihangane ngwaye pole cyane. Yes, twishimiye kongera kugaruka hano, twari tumaze iminsi tutaza, ariko turashima Imana yatuboneye uburyo n'umwanya tukongera kuza hano tukabana namwe nizere ko mumeze neza, ndabasuje cyane. Reka ndirimba akaririmbo gatoya. Uyu munsi twaje tugiye gutaramana namwe. Shimimana mutima wanje we shimimana wakubatuye shimimana uwe rudahemuka. Shimimana mutima wanje we shimimana wakubatuye shimimana uwe rudahemuka. Shimimana mutima wanje we shimimana wakubatuye shimimana uwe rudahemuka. Ariko igejwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyira ndi umwana w'ihoraho. Ariko igejwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyira ndi umwana w'ihoraho. Hallelujah. Ariko igejwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyira ndi umwana w'ihoraho. Uwanguza amaraso ye arankunda bihambaye, uwowe ntahinduka. Uwanguza amaraso ye arankunda bihambaye, uwowe ntahinduka. Bwana sifiwe. Haleluya.
turashima Imana ikomeje kuturinda. Turashima Imana yabanye natwe. Turashima Imana yagendanye natwe. Turashima Imana yaraturinze. Twongeye gushima Imana ko Imana yaturinze uriya mwaka wa 2025. Imana yaraturinze, Imana yagendanye natwe. Hari indirimbo ivuga ngo aho abandi baciye bagapfa, ngo niho njyewe naciye nkabaho. Njyewe wowe ukiriho, Imana yabanye nawe. Imana iragukunda, Imana iracagufiteho imigambi myiza. Wagendeye mu mamodoka, wagendeye ku mamoto, wagendeye mu bindi binyabiziga, wagendeye mu ndege, ariko Imana iracakurinze. Bavandi, tujye twiga gushima Imana, tujye twiga kuzirikana. Ujya wibuka guhigura umuhigo wahize. Wibuke bya bindi ibyo wabwiye Imana. Mana nunkorera kino, Mana nunkora urubyaro, Mana nunkorera ubukwe, Mana nundindira ababyeyi, Mana nundindira abana. Nzagushima kandi nzaguhimbaza. Imana ibyo ngibyo yarabikoze. Bavandi, nubwo intambara zitabura, nubwo ibibazo bitabura, nubwo indwara zitabura, nubwo kubabara bitabura, nubwo gupfusha bitabura, ariko Imana iradukunda. Reka nsenge mu isengesho rigufiya, hanyuma dutambira Imana. Mana ndagushimiye, Mana ndaguhimbaje. Uri Imana yacu, uri Imana idukunda, uri Imana yabanye natwe, uri Imana yahoranye natwe, uri Imana yagendanye natwe. Wa Mana we, uzi imigendere yacu, uzi imiryamire yacu. Turagushimiye Mwami kuri uyu munsi, turagushimiye kuko turi bazima. Aho abandi baciye bagapfa bakata ubuzima, twebwe niho twaciye tukabaho. Wa Mana we, ntacyo twatanze, ntacyo turusha abandi, ntitubarusha ubwiza cyangwa uburanga cyangwa gukiranuka, ahubwo wakomeje kutwereka ko uri Imana idukunda. Ukomeze kuturindira muri buno buzima, uduhe kubana n'abantu bose amahoro, uduhe guca bugufi, uduhe ubwenge buturuka mu ijuru, uduhe ubwenge buturuka iwawe. Waravuze ngo nidusaba ubwenge uzabuduha. Mana, dusabye ubwenge bwo kubana n'abantu bose amahoro. Mana, ndasenze mu izina rya Yesu, umuntu wese uzakurikirana iyi video ufite ikibazo cy'umurembeje, uri kuvuga ngo burira ryari, buracya ryari, usubize ibyifuzo byiwe, umukemurire ibibazo. Ibya buno buzima buragoye, kurwaza, gupfusha, kubabara, kurira, ariko nta gihe kitagira iherezo. Dusengeye imfubyi n'abapfakazi, dusengeye abari kurira, dusengeye abari mu gahinda. Wa Mana we, ubagirire neza. Niwe Mana ikomeye, niwe Mana ihambaye. Ukomeze kuturinda, ukomeze kubana natwe, uyobora intambwe zacu z'ibirenge, aho dukandagira, aho duca, aho tuvugana nabo. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ngo uyu mwaka wa 2026 uzatubera umwaka mwiza, uzatubire neza. Abifuza gushyingira bazashyingire, abifuza urubyaro uzarubahe, abifuza byinshi uzabibahe Mwami. Ibyo nzi n'ibyo ntazi, usubize kwifuza kwabo. Ukomeze kuturinda, ukomeze kubana natwe. Tugusabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Hari mugenzi wanje twagendanye yitwa Butoto, ni my brother wanje, ni inshuti yanje, ndamukunda. Yaza tugataramira Imana, tugasirimba. Imana imuhe umugisha, ni karibu cyane.
turanezerewe. Bwana sifiwe. Haleluya. Ariko niba twongere gato kubitamo. Tamurure wa mana.
turabashimiye cyane tugize ibihe byiza